Kuna video ke engezansi kwale engiyenzile engivuke nje ekseni ngayenza ngingakamthengi lo uStella kaZwelonke. Manje sengenza le akukona ukuflip flopa zinjandini. Reader icontext kule video lengezansi kwale bengi addressa enye indaba laphana benginikhumbuza ukuthi sisuka phi nalobukhosi njengoba sila namhlanje la ngizwakala khona nginitshela zinja ngithi mina enganginikhombisa indlela angaze mina ngimbukaze angaze ngimjikele mina uZonda Magwala ngizwakala ngisho lawo magama ngithi nganginikhombisa indlela ngintshela ukuthi nansi indlela nina nabhayiza nina nalo njahana nami nalonilwa nami benginikhumbuza ukuthi sisuka lapho silala sikhona manje sila bengakasithengi iStella lalela uNdlunkulu uMdolomba ubhede kakhulu isile indlula mithi yamakhosi iright laphana akukho nje okuronge alikho icala laphana alikho nje uqinisile vele uMdlokombane wayethi pe one way without actions qinisile lapho yini isizwe sake sayakhela uMdlokombane siphi nje isikole uphi umhlaba iphi clinic noma isibhedlela for 50 years ehlele esihlalweni uphi umgwaqo obizwa ngaye liphi ground elibizwa ngaye iphi parki ebizwa ngaye ekuthiwa waba nesandla ekwakheni yona qinisile indlula mithi vele uMdlokombane wayipepereza kuphela without any impact and action qinisile indlula mithi lapha wena Ndlunkulu uMdolomba ubhede ngempela lapha yana bekumele ubize ifamily meeting uaddress inkinga obhekene nazo hayi ukuthi udalula amahlazo esilo masidlile udalule ezweni lonke ukuthi amahlazo omyeni wakho awabuka umhlaba wonke ubhede kakhulu wena Ndlunkulu uMdolomba uyakha kanjani indlu wena ungabonisananga nendoda yakho wakhe indlu emagcekeni amakhosi ungazange ubonisane nendoda yakho okuyisilo esihlele esihlalweni indlula mithi yamakhosi ukwenza kanjani lokho njengoba sithi silo wena wakha indlu size sabikelwa zinduna ukuthi wena khona indlu oyakhayo uyakha kanjani indlu wena emzini wamadoda ungakhulumanga nendoda bhedile Ndlunkulu uMdolomba uyishutha kanjani indoda yakho ubonisa indoda yakho i-weak point yayo ekumele ngabe wena uhlala phezukwayo uprotecte umyeni wakho uyamshutha uyameneka umeneke elizwe amahlazo endoda yakho egceke wena uyawashutha uwanekezweni uyishutha kanjani indoda yakho idlile singakaze sikubone uyishutha ingadlile asikaze sibone ivideo yakho wena ushutha ingonyama ushutha ilokuze indlula mithi ijabulele nje ingadletshwala ikhululekele nje ikujabulisa asikaze sikubone untazisa lawo mavideo wena Ndlunkulu uMdolomba uphethile ngempela futhi awuyena noNdlunkulu uMdolomba nje wena ngalendlela isile sikubiza ngayo uyapheda uyabo ithi indlula mithi ibona ngamavideo usemagroundini wena uyobuka ama-Kaizer Chiefs ungazange uyitshele indlula mithi okuyindoda yakho ukuthi wena ucela ukuphuma uye emagroundini uphuma kanjani uye emagroundini ungayitshelanga indoda yakho umkhwenyana wakho abone ngamavideo nje unobani emagroundini wena Mdolomba unobani emagroundini Mdolomba uyahlupha uyayihlupha indlula mithi wena Mdolomba wena nkosikazi wendlula mithi oyisidakwa uyamhlupha wena undlula mithi wenze ngathi yona yodwa indlula mithi ephuzayo kanti unawe uyisidakwa wena Mdolomba uyisidakwa wena
wena Mdolomba wena oshuthe indlulamithi uyisidakwa wena siyakwazi ukuthi uyaphuza uyishutha kanjani indlulamithi idlile ungazishuthi wena mawudlile uyishutha kanjani indlulamithi idlile ube wena ungakazi uyishuthe udlile wena siyakwazi ukuthi uyisidakwa wena Mdolomba kodwa sikaze sikubone uyishutha wena udakwa uyishutha kanjani indlulamithi yamakhosi idlile uyishutha kanjani uyapeta Mdolomba uyapeta ya awufanele nje wena ulo ohlonishwa ubizwa ngoNdlunkulu ubizwa ngani ngoba umsangano wathi uqala nje wathi ushada nje wena wawushutha emathaveni wena Mdolomba wathi ushada nje ngakho kodwa uyi brand new wife yendlulamithi wawushuthele emathaveli wena Mdolomba udive upetuka laphana usantula imdidi lapha emathaveli yantazi ivideo yakho sayibona bekushuthile namhlanje wena usushutha indlulamithi kwaba buhlungu beshuthe wena awuzange uyijabulele lo video kodwa wena the same pain ongazange wena uyi-enjoy usuyenza kuyindlulamithi awubizanga ngani family meeting awubizanga ngani family meeting Mdolomba uyoyidalula khona indlulamithi emndenini hayi esidlangalaleni emhlabeni wonke uyapeta Mdolomba uyasangana wena mfazi kade shit man. Mina Zonda Magwala simakade samakhosi angaze nje ngingibukazele angaze ngujikele mina angaze nje ngujikele into engakhetha ukuyenza ngakhetha nje ukuyeka ukukhomba indlela ngenxa yokuthi impilo yami yayisikuyi risk kakhulu kanti ngangingavikelekile ngakhetha nje ukuthi ngiyeke bese ngihlonipha nje ngoba wena Zonda Magwala wawungakwazi ukungivikela ngesikhathi ngidinga iprotection ngidinga isecurity awukwazanga ukungiprovide nangesikhathi ngilambile esiswini ngidinga ukuya ngasethunjini awukwazanga ukungiprovide ngaphoqeleka ukuthi ngiqhubeke nokusebenza umlungu kodwa impilo yami ikwi-risk ngithungathwa ngifunwa ngapha nangapha abantu bengifuna ngama AK47 abantu befuna ukungibulala besho ngisho ukusho bephuma inqina bengithungatha South Africa yonke baze babuya ko Cape Town bengithungatha ngisho ko Limpopo baze bayobuya eZimbabwe bengithungatha izingane zami zayekhala ubumaye umfazi wami wayehlezi nje ekhaliswa ukuthi useyangibona mina ukuthi ngisendleleni ehambayo kodwa ngikaze ngikujikele simakade akaze nje ngikujikele mina Zonda Magwala mina ngawutshela uZulu ukuthi nansi indlela uZulu wakhetha ukulwa nami mina ngayikhomba indlela ayikho inhlobo yezimfihlo engingazange ngiyidalule ukuze uZulu ezobona buyelwe ingqondo kodwa uZulu kunokuthi abone wavele wabona mina njengesitha uZulu wangithungatha umhlaba wonke uZulu efuna ukungibulala engibulalela njalo engibulalela ukuthi ngikhomba indlela nje ngoba yikho into ethene engangiyenza ngangidalula amahlazo ngapha bese ngikhomba indlela la ingakhona ngangidalula izimfihlo zamanyala ngapha ngiveze ukuthi abukho ubukhosi la ubukhosi nabo ngapha bese ngiyikhomba indlela kunaloko kwenziwa kanjani ngafunwa nkalo zonke ngathungathwa yonke indawo kwathiwa ngiyabulawa kwathiwa ngithunywa uphuthu kwathiwa ngiyanqunywa ngafunwa ngama AK ngafunwa ngama German Mauser ngafunwa ngama bazooka kwandiza ama helicopter ngifunwa ngamabhomu ngifunelwani njalo ngifunelwa nje ukuthi ngidalula amaqiniso ngikhomba indlela angikaze ngikhulume against uZonda Magwala angikaze ngimgxeke uZonda Magwala nangamsukwane sengidecide ukuyeka
ukuba vocal in support of uZonda Magwala, kodwa ngikaze ngibe yimbuka. Angikaze mina ungibone sengenza ama-video sengithuka uZonda Magwala ngoba naku sengiyahlonipha nangapha. Ngakhetha nje ukuhlonipha nangapha, ngakhetha ukwehlela ngezansi ngenxa ye-safety. Nangempela ngayi-achieve into engangifuna ukuyi-achieve, ngaba safe. Konke nje engangifisa ukuthi kwenzeke empilweni yami kwenzeka. Okwakustakile ngesikhathi ngisavocal in your support Zonda Magwala. Lokho okwenzakalayo uZulu akangamangali ngoba uZulu wayekhona ngidalula yonke into. Wayekhona kundiza ama-video lana lo ethuka usisi wakhe ngonina, emthuka ngoma wakhe amzalayo uma wakhe, ukube nje mina ngizosebenzisa uma wami ukuthuka usisi wami ekhaya emagcekeni obukhosi. Zonke lozo zinto uZulu uyazazi. Namhlanje uZulu uzenza iphukuphuku, ugxeka lo muntu oshuthe ivideo. Ubekumele enze njani umuntu oshuthe ivideo mangabe sekhathele kuliwa naye waya bekumele azafe. Bekumele azafe lo sisi lo oshuthe ivideo. Uma ngabe sekhathele kudala ehlukunyezwa kumele azafe. Nilo nithi ushuthelani inkosi, kumele azafe yini lo sisi lo? Lengane yabantu le kumele izife na? Ngoba naku akufanele ishuthwe inkosi, kumele izife yini ingane yabantu? Ingakuvezi ubuhlungu ephila ngaphansi kwabo. Kumele ingane yabantu ingabuveza ubuhlungu esikhathele yibo. Ngoba naku uzothiwa benziwa inkosi yenu. Ningazosidakelwa nini. Ngazosidakelwa nini. Ngazodlala nje ngalwasisi. Lwasisi naye uzelwe uyingane yomuntu, naye uwumuntu, uyayideserve irespect kanye nokuphila. Ngeke umuntu azafe kulokuthiwa hayi inkosi kumele kuhlalwe phezulu kwezinto. Kuhlalwa kanjani phezulu kwezinto ezihlukumeza abantu? Kuhlalwa kanjani phezulu kwamanyala ahlukumeza abanye abantu? Hayi Zulu, ayingeke Zulu. Cha, sizoqhubeka-ke sihloniphe singomakhanya ngoba phela sanquma ukuthi sizohlonipha. Kodwa sithi thina asikaze siba amaxoki, asikaze futhi siba amambuka. Selo sayikhomba indlela, asikaze sijike. Ukuthi nje sakhetha ukuyeka. Kodwa ukujika asikaze sijike. Sakhetha nje ukuhlala phansi siyeke. Ngoba sase sibulawa. Bengithi anginikhumbuze nje lokho okuncane Zulu ukuthi khumbulani ukuthi sisukaphi njengoba sesila. Danke.